whātu tala fō le nei fo i aso lua, usi me lau whaafonga o tala mo le nei fo i tae au. E leo i lopo o whea leo wa sola i eise tasi saile fale mai midol moi au kilani, whaato ātau nu umai fafo. O le wa whaamaunia mai o lea pasese na awina atua i le fale mai le pōle aso sā, mai se tasi o no fuanga faanofoesea. Muli ai to e su e atu o leai ma le emergency department, pe tusale ma le tūlai lua i le vaveao. Na longo i lava ma leo i lea taimi, ma mai lona ulo i siakil Koviti na whaia ina ua tau nu umai, o lea ua fo i mai e negative. Pe ta i mai le soifo malolo ina lo tau sā ilia nei, e fo i mai e faauma le fitu aso e tatau wai ona faanofoesea. E o mai le taimi e tu ufaatasi ei talo tae au, e le i maua lava. Wala pata ima whaamanatu e le WorkSafe NZ, le whaonga ino bouncy castles i le mai a sawa tala i le whaalawalawe wa fasi o tiai whanau a o ngata ono i Tasmania i au se talia. O le whaamanatu e le WorkSafe ia i la tau lo sapalaina nei mea ta alo mō whanau. Ia tautua nāta ia la uma ma ia mauti noa le saogalemu mō whanau. Ai mai se lawa i taimi e malolosi e savili. A o whaawa o pēso e soenga i Tasmania pe whaafewhea na le lea le bouncy castle i laso tofi o le vai aso tāluai. O le ua whaasa e Tasmania o na toi whaatutu nisi bouncy castle se i longa e uma so e soenga. Ma e ui o lea na tupu i au se tālia. E le o nofo i le WorkSafe NZ ma o le ufa ilo mai i mātua kiwi. Ua vaai nei i nisi a wala ia mauti no ai le saogalemu i taimi e hai ai bouncy castles ma e mawhai ona tanga i le AS tolu lima tolu label po o le fesiling ia fo i o pisinisi o loo haia mai ai bouncy castles ia mauti noa o loo saogalemu mo whanau. O le maliu o le tamaluas faluono tausanga le matua e ono mafua lea ono le tui o le Koviti. O le amatanga o le masina na whailo i aile laulau a whono tūto o tasi wa tā ua le Vaccine Independent Safety Monitoring Board e su e cases e tolu e ono fesootai ma le tui. Ma o se tasi o nei cases o Rory James Nean leana maliu i lasos fulufito Novema lua vai aso muliane ta luna umalo na tui mua mua Koviti. I ulua i whamtalanga me le su e ngana whaielo na tino maliu o masalo miai. O le myocarditis po le haafiang o le fatu leana mafua i na maliu ma e tali tonu le laulau a whono e ono fesootai lea i le vaila au o le tui. I ripoti le Herald e le iai nisi a unga na ripotia ma o a unga neilo na fatu whaato a whaalongoina i le mai a whai ai o le tui. I whaamaumaunga le to a tele lava o cases e whaalongoina a unga ai e le ti ngā ina. Ai se laus fulfitu tangata mali liu ripotia e ono fesootai le tui ma i lea whai numera e na o le to a tasi le tinana maliu o na o le mafu anga lava fo i lea e tasi lea ua maliu ai Rory. Ai mai le mtangal wenga le soifua maloloina e ono mafu fo i le myocarditis o na o le siamol Koviti ma isi ngase ma o lo tu mau pia le saogalemu o le whai o le tui pui na i lo le maua i le virusi. O lea wato e su e fo i le ainga waikato lea na paso e su e mo le se fulu fitu aso. Whaamaunia mai e leo wa whaitau aso nei ele ito e Vaai Thomas Phillips ma lana fanau to atolu ma o le ua ngā lulue ma le ainga lau tele. E tu whaatasia talo tae au wana o whaatala noanga a mata wa whaia nei, ma ona o lea wai luma o le whaamsinonga le tamai Thomas Phillips e le oto e tele se whaamtalanga e ma whai ona whai mai. O le masino se tema lena fiwa e su e Phillips ma lana fanau. Ma o lea ua toe o, a o lea e loma lo na tui luma o le whaamsinonga le masina fōi mō lianga. O le mau o le au whai ngā luenga ma mea tō tino leo ma fua e le taimi lea na su e mua ai. E ui e le o alu se sa ili ngā leo i tua, pei ta i o lo ngā lulue pia nei ma le a inga lau tele. Tala muli, whaita wawhia ta ngata o lea uanga wa amo le tui lo na tolu po le booster, ma ua tapena fō ma i fesoa soani mo le whai o tui. O le sole ilo ai se whai unga le kāpeneta mai lana whonotanga na nafi, be maali lia e tu mai ilalo le periota e Vaai le tui lo na lua, ma le tui lo na tolu lea uawa noa nei. O lea wato a tele tangata su e lantu te whina wina, le Tatau na whaasolo le booster mo le pui a mai le virusi fo le Omicron, le ua atoa le luas fululu o cases i tua oi, talu mai le vai aso talu ai. A o ngā lulu e mālosi tangata whai ngā luenga i tua oi, wha apea no whanga faanofoesea pui ma tau fiofi leo no sao mai whafo le virusi, mai pasese taunu mai ua whaamaunia. E le o lava leile mai tau a tangata su e pe a wha atusa le dauta o lo tātou iei nei, o le awala fo i lea na sao mai ai. Ripotia le tio whaavau malo ni usila, o nisi o tangata su e wufa i loa e tā wa tele le tu mai ilalo masina e Vaai tui nei, ai mai se lava mo community Maori Pacifica.
Pei tae o le toa tele o tātou tangata o lele I lewa ona uma ona whaia tui mua mua whaapele tui lona lua ma e le vaveanga Vaai le booster pe a fua I le periota o iai nei ma le vave o mai o le Omicron I tua o New Zealand. O tala nao le nei tae au, manuia le nei aso.